Itunga lo chalo kalo aleo ni koitela lo abuo kotem kalo ngoja kodisuta kalo katakui. Kesi elepata apugan ai keon enabalo ikearin lu idareta yuara ko chalo ikech. Ame has intercepted the animals from Rogom. Elo mutosno akaolona pachi akokwarere akitungu dolete akaisa kanyari kanyape Itunga lu eomita ebe erasi karamoja lu elo mutos kateker na ejenara kwape jie lula elo mutos kodisuta kalo kotido ibore ni ngesi ejaiki tunga kwana abongo raidara ibarene kechetoma auja diopete kora isirikale kesi idarete auja na itejongin jaskara itukune peta kwa takany kuju so wala yowara na ujani eraina ekotaga ngata ne kiari Iyatakinai toma so dora bostune wasitane amni a piangolo na bakokere ani nepone ndabe nyakaba jeuti ana epona tarluera doctor na Iyatakinai era Itunga lu ipoma mepotara lu kidioko asale enkede kiarne kanyare asobia na domne kiarte do pelo salif adomone balomaka ngasino sani kanyaune yasekiarne kanyibon apese mamebe kinejie so paradisi ne sabu so di wananchi alomase be mam amon buna jalani kiarne bonetwa ketatu akoni kere anwako situ Apollo Kiton aingi kotoma Yankee Battalion na ejia yote mlongongoja kudisuta kalokata kui Lieutenant Cyprian Bakina Anatoli ngesubu isiala mekitunga kano akecha marikina na ejia kidding Ajoreka Itunga lu idarete kesi narai oponi kodumu na akitukunu akaulona ejielo auja ikina nukenoi. It was on 29th when our cows were in a grazing area when the other dead suspected Geo warriors came and raided all the cows. Ross Achen ngesi obu itete meiponelo ebuapia tarikesi ibarene keche ka ademon ikaramoja lu amitebe arasijie lu alomutosko districta kalokotido do chotini keri asodo na dole je kidingi do chotini akonio na demunera itukudo apoto sai biro no rose biro no da itie mutone tie tongunu e jam muna risasi so mai boyo no ena muna risasi nango dai konone kwana Anga kwala subano raile mari lokelu do raile ma dume mudu dati anga den no me loketele buna miara kosi Karada pakia eka na nyako na itukuno just like sole no mai denye sim ebe yeru mabe subuni kesa so for so I circulating that information kerni security ido e director iko ne ba ibo bere pere kisa tenya Polo Kitone ichilongolo ya kanyi kodisuta kalokata kui Geoffrey Omolo ngesobu isiala mikitonga lu ngoja kanu ainya karibare na aidara toma auja diope Aisha lamine sa chamu na yao ni akusa kituko aiso kunyone kone ngoli like that kwa na isa olo icho kiote esuda osisha ota choka dilo na choko sek moko se bare ne erike dole sa oni kanyao ngoni tomono lu abom mi arete sa kituka lo sta chok ado alimo ni kiari ne wale ota sai konai yangari barna chok titere sirucho ena kede na okobara emame yo bucho uga ngalaita yo na okobara je nyoni akitu Aradisi lokata kui retired Major Godfrey Even Katamba ngesi obu olimo kitunga ebe akalona eruro kalo eje kopekwana apugani kapana kina aitolom Itunga lu idaras boni kotoma oitela lu ejasi Oikoru karamoja. True, the officers on ground are few, but we have a plan as UPDF leadership and His Excellency the President. One, to reinforce the UPDF with the LDUs because Areureu Obobo Parish is also neighboring Karamoja. President Museveni's directive 1 week ago is to ensure that each parish that borders Karamoja recruits 12 a section of vigilantes to reinforce the army. In the meantime, I think the issue of cattle theft by the Karamojong will be history here when it comes to months to come. Karendo doleta kisakanyare kedi kanyape kesu opotu erurok lu okaramoja okokwasi osabiti lo atubor neda opotu ikiarini lo Yankee Battalion buapa kinatari kesi toni ademu. Kanuka TV is Francis Ochen ko district akalo katakui.